Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat, ka nakaradkad kayo kanayon. Ket welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan tigayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kendakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni kabsat mo na saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kunani kabsat mo na. Dirman ng biyanang. Kayat kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kat itiudi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Tsak pa'y napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwarta mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay ito utangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin tag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo tikas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mangdamdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dayjeman o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tara, Sam! Tarong warak biin! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palan mi biin. Ituloy mong taralamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. O niya, nabsug kamot laang, Rodan. Nabnag ka. Wan mo na. Thank you manan niya. Mababainakan kan. Tasig akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kami ka, kasta ti kinapatag mo kanya. Kat, rumwartan dito restaurant? Wana, mapantay jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. O sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no love na love ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amangan no ada nakasil mo na. Sige. Kunaktubay kahit. Nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita yung gade. Nakasil to'y nakangin na abran ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta Bayadak, Rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababainakan kan muna. Gamno pilitin na akit. Alaag ka. Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan. My love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos ha? Paris na day ito pantalon. Ha? Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Gamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano aya day ta sapatos? Saanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmat ka di ah. Sige, gatangin ta daytan. Tapno da Paris na ta pantalon mo, Rodan! Welcome to Jenna Almoite Drama. Mona ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon.
Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mo't asawam, awan mo't anak mo. Ninanang mo't latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mo't laeng, ading. Sorry, ngam awan maipautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo ti dadya nga rudan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyag at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itid ko kininanang ko. Tawan na itid ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utang am aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngamne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang busit Wen, Grace, di ka kadi madanagan. Ang Muktar Aramideg. Promise. Wala manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadiskitarak, love. Ano, sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurnungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano dahi tuyol ngay? Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Taurayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo mi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ah, sige. Urayan nak nga ron. Kaya nakagdiskitari tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon daytoy. Agawid ako. Kadya ako nagpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat numano ti presyo dayto kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidon pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanagan may saldawan ang diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nga ay nga impadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay aywanak iti manu atawon day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamnama nga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan kaasinaamon. Takukwartaan na kaladay dyan. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat ngamin ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namna mga ramidan na tikas-tikan niya.
Pasol ko ka dita gayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati di ka kaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok la kumaidin ta inggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga itirik namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tiring na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan tidamag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mat ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustumat. Ikaro na yung pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pa lang gamin data ayat-ayat ita. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga makita tayo nagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable iti kastang ibang bagamanso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tayo. Sige nga Rod. Balasang ka ti pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akasla prinsesa. Bola? Agyamanak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagdirek na kanya manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawiyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Mona. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang inted mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta jabilin ko ken ka ha. Di mo ibagbakin ni Grace sa gayem ko ti maipapan kadata. Ta sigurado nga ungtan nak day chay. Nagaroon na maamuan na nga umut-utang ka kanyak.
sermonan nakmanan tayo dyan. Wen, matungpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulukwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day taken ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pa wait kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo, ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan na mabalin? Sa dinutayan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan nak, Mona. Saan na mabalin? Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, ti awanan bain. Hello? Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kas dito dyan, Grace? Kaslat limang na kanya ka. Kaslat na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Ah, surotak man itinalimad. Tadenggat ti pagsaritaan da. Jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus! Nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko ah. Ah, tinasayaat. Surutak ni Grace iti sa dinuman ang papanan na. Surutak iti naliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya? Agdan nata nga dagdagusan. Hanta nga ang kasarpay nga umununa. Sumarunon to ah. Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y mata, santo ta nga agden na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae, kas talang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami mat nga duwa. Wen, ngam duwata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tilay bagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace. oh, dita kayon. Uy! Marso! Uy, agura ka! Hala! Di maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki, manangal lilaw. Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon yung kaniman. So, ti amo kakat siyak lang ti darleyang na. Uri siya, diyak matamo nga da relasyon nyo. Italaan. Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain. Sa pinagado ti utang na kanya. Ha? Inututangan na ka? Mano nga iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya. Iso masapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan. Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Kasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inut utang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga Rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manot tawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan ana didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day ta muna? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalat tamot
Iti kasta kinagagat mo, imposible nga awan mangayat kan ka. Mga sawa kakit din, tani, nakapsutan ni Nanang. Kasanon no awanan ni Nanang, agmay may sakanton. Awanin kadkadwam, ading ko. Grace, agpadatan a bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ama ki asawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasdi nga nangyari muna. Agpadata Nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadata muna. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumat nga isimpat ibiyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko kasjay. Kas ano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo. Idi ngamita. Kasla kaya't kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Paysoan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumakan ka, Grace? Ay nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kaniyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga rod, agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskus to atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga rod ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga agkaalaan ta. Maya ti tempo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga rodin tayo kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katuan date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi ka ni Grace kat kalpasan ti kasarmi nagdan na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Katita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida itayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala kagayam, di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.